sumiar gandaning kasturi pangeran harum manis katepuh wangi katon madu derawa yakti kadwangin madu derawa sumiar kadung kasturi hangupuk-upuk yayahing paturunan iya gamburang layu ada dia purwa gening wacana hingkang sayugiane kapiatur pariantuk raga jeung andike linilan hakna dewek titiang yasa didik hanya rios lampah ilmungi yasa durung dewek titiang humakat nuju yang krama luhung puniki haridat kalemuadian yang latri kanggo mergah tangi hidung gular gulir kang lungit wingit ronceng alam buane karungi tibaning hudan riris hapan yakti puniki bagas kada hingkang sampun katon kalintang mendung syaraatkeun Kanjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syukur bagi rasaning tias legawe sadening manah yen sampun kapinuji dening pamuji satuhune wong muslimin sabuana ngatos pangandike mari dawuh alhamdulillahirabbil alamin maring sasonten dina puniki dewek titiang sami ulih kepanggih maring upakarti krama adat kelawan raga jeung andika sedaya hingga ugi maring kakenan hagung sane mangkin dewek ngaturhaken piatur sugeng sonten sugeng mepanggih muga-mugi antuk pepanggihan sane mangkin bisa dadi hamba berkah agung piguna ulih kasenengan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala hingkang maha welas maha asih hingkang agung tumekeng dunia lan tumekeng akhirat amin amin ya rabbal alamin singih nanging sadurung dewek titiang hingkang jagi ngeranjing maring sajeroning ontong sumadia utawi sane kebaos lajang maring pakarya utami dewek titiang sane mangkin yugia dewek titiang dumiyin dewek titiang hande agung-agung panurkehe singih kang utamani hingkang ngadap dadia jumeneng aji maring upakarti krama adat luhung puniki sane kebaos dadia pangarsian wacana utami malih hingkang ngadap jumeneng aji maring panegara purungkang puniki utawi sane kebaos gelora puniki yahiku dani kepala desa utawi bapak kepala desa maring desa gelora puniki sane kebaos pengabong krama mesarang malih hingkang ngadap maring kedusunan puniki sane kebaos kawil kadus iku jumenang aji maring pudukuhan puniki kang utami malih dani-dani para pangelingsir dani-dani para pinispuh dani hagung sami datu Raden Menak Buling Perwangse sami haji perhaji niwayah perwayah para kulawargi nini mami sanak cedeking piatur samia dane-dane para linggih krama sedaya hingkang pulih rauh malinggih malungguh luhuring pantilenggah maring paseban krama luhung puniki sigi swatara wantahat ini piatur dewek titiang muga-mugi piatur-piatur
dewek titiang hingkang bisa ketade bisa ketampi aja pun dewek titiang hangantos pangan dikermiwin dah akan punang salam panambrama utawi salam adat sasak kang pinunjul kang utami runtuh di ben pangkone piwatah dadia kebawah punang dadia wantah wicanten kewale pisan dadia turmane sani katurugi maring kang yugyeng hangar siang punang negareng gelora panegare sani wenten sane wau kebaos ingkang dadia mandalan ing dese sajuruning punang padokohan rungkang sani wonten kabaos niki lan malih katurugi maring hingkang yugya paredani penglingsir kebaos punang rahadian menak puling perwangsa bangsa perkasta perjejake lan malih datan hugi kalupian katur dumeteng paredani penglingsir pengemban ugami Al Mukarramun paredani Tuan Guru Kiai Santri Khotib Mudin Merpot Sedaya lan malih sanak warga-wargi andar be kari saking aduh kelawan tampak kebaos punang nini kaki mami bije sana keraira gesani wenten genah kacingan sontening paseban kerama wantah kewale samia hamiarsi punang pangandike sadedik polah tanane siwah sekejap tanane lebih sawiji-wiji ning datan kalupian antuk jeung handike iku marmane de puniki dewek puniki dadi matur sayakti tinut maring pangandike jeung handike sane wau iku marmane puniki matur mematur pisan dawa sampun kalugerah sekali pangandike jeung handike sane wau iku marmane de puniki nglajeng ing matur katede dawa ngelosor pangandike ring kakunangan Hagung sare mangkin ugi boten lali malih dewek titiang yen menawi wonten katingal kasisipan dewek titiang puniki boten lali malih numundahaken panurgaha agung semia kang nyarengin ngabihin dewek titiang maring arsa kieu arsa tengen yadis pun malih maring pungkur dewek titiang puniki prantara dewek titiang dadian pangarseng wacana nyuwun agung sinapura lan ngelungsur pangan di kemalih dawak ingkangku iling sekali pangandike jeung handike wau minuli datan kalupian malih antuk jeung handike dadi pun panugrahaken sane sareng jeung handika lungguh ring kiwa arse miwah kiwa ring arse tengen rauhing pongkor sedaya sami lungguh tekes apan rupa-rupane kalinta manut trap duking guna terahing pujangga sasak duking guna alih minulia dawak sampun katedek lan kalugrah sakatahing punah pangandike miwah sane sareng jeung handika ring kiwa tengen pongkor sampun kalugrah dawak ngelosor pangandike mah dawak bisa ketampi nanging sani mangkin dewek titiang puniki hingkang sumarmana dewek titiang samia hangiring para kula wargi parak maring ayun raga jangan dikeselami apa dewek titiang puniki sajatine hambak tepunang patilasan adat sasak duging guna hingkang pajang katur pariantuk raga jangan dikesedaya milanipun katon Baskara puniki surem sang hyang pratanggapi kaliputan dening Megamandung hiku jalaran dadia penyuwun dewek titiang yen kasiden dewek titiang puniki hikang jaga manjing maring sajaroning ongkong sumadia puniku dadia pangantos dewek titiang seni mangkin ngantos dawak lilir tentangnya sira sang sebati sang selare iya pangeran milayati pantut sekali pengandike suram-suram sang yang bakas kare sekali sibasannya dadi tunggalin negara puniki yang kesaru cahayan jelusi okap niki diwudawi lor wetan kidil kilian
mendung dengan mendung kados punang di Budawi sane pacang medhot punang banyu saking wiyan mugi-mugi angin mugi-mugi dados punang akeh punang udan medhun saking langit dadi rahmah mugi-mugi dados punang rahmah dening Allah taala angin manulia saja jaston sane wonten kacinga punang mega mendung di Budawi lor wetan kidul kilian sane wonten kacinga angin suawi maka dipengan dening handi pantara daya puniki datang onang lian dados antosan punang arte berani sanika bakti saking negara yang punang negara agung Putraraja iku marmane daya puniki datang lian dados antosan angin sadereng dewek jadi pajang dawekang jeung ahli kemanjing nuket kardi malebet saja ning teng Sumadia pantara sene wonten maring dene pengisir sami menawi wonten punang pangijeng lian pun sadereng dewek pajang dawekang jeung handikil malebet saja dengan teng Sumadia dewek dipajang narosendomun mari kang onang andar pikir padukan puniki anggung rene sinambula aja bos sugih dipajang narosen nah mungkin aranja lawon bian ada niki sirin bian sirin peteng nggih lawon nokep niki lemcipne okep jaai gandong niki okep niki Bu nunasan mungkin me langsung ndawegang ngadesa boko ajare kan nunasan utawi arak pekayunan lainna gani-gani ya, enten ada pekayunan, enten ada pekayunan liar, angin sewatah dewek, watah dewek lagi pacang kapupuh sedikit kugi demon, minul liat terah pujang ke duking bener, mang dari aja dining kasuwungan punang dari punang pokari puniki, menang dia mang indah seri akan punang indah pokari puniki, pupuh sedikit kugi tau, ini sani kepacang kebawah punang pupuh. Kebawah punang tambah-tambah sani zaman kita kali sana mangkin punang bilahi jauh. Bilahi sani kebawah punang wabah duking kuna apa sani seluhuring durban tale sani wonten kena kajing punang wabah. Angin mugi-mugi kena tambah dene pupuh-pupuh sulumiring pelaksanaan punang pupuh kali surong serah haji keraman iki. Lumiring dadi puna doa-doa katur dumateng Sang Hyang Suksema dawuh. Apan lali dewek titiang dadi pupuh puniki dadi tambah-tambah penyuwun saking Allah Subhanahu wa taala puniki dewek titiang puniki yang kelangkung giris dewek titiang ingkang pacang ngaturang apan lali dewek titiang puniki maring serat-serat puniku nggih hiku jalaran dewek titiang maring pupuh lian dewek titiang ingkang pacang ngaturang antuk raga jeung andi kasane mangkin nggih sani pacang becik di sani kebawah punang becik manut jang handike iku marmane dipunjik ngantos hugi lumering nanging sani makin pupuh hikang pacang katur yen menawi jangan diri hikang pacang ngaleresin mangde dadia paningan antuk samia hikang wonten malukuh maring genah puniki hikang kebaos sosialisasi ning adat krama oh puniku no kayon yang nembang lagu tendikaya yang cerita tembang iki makin mudah-mudahan saya bawa cerita ini makin saya paling anom doa ini bercerita moga-moga lu beri saya makin moga saya bawa tak kirim jadi pacang ngebawa si malik atau cerita yang malik iki tembang-tembang sana pacang karuntuk antuk dengan dia berlangsung nur gak dia lagunya rantai cerita nih kita wikanan kena nih gigi munasan wikanan kena nih gigi tiang matur maring dane samia pengantin dari situ deh dalam pembayun nih sila jadi tiang ini perlu saya matur kepada gerakan pelonggoh dan penglesir sami jadi dipatur ke niki kadi pengantin sebab kang tresne ring budaya kang tresne maring budaya antara pulungguh agar gandane sami trasne niki cinta
berkemauan, berpekayunan. Lain pengiringan laksana niki adat niki berdua seni budaya. Seni budaya niki ya tentu ada kesenian. Berdasar adat niki bertata kerama. Matadah belum ada tiang niki sami selemiring jadi ngelaksanan punang tata kerama yang ada. Ye sak berdua seni budaya niki. Nusuk. Sasak adat sasak guna-guna. Satebaran adat sasak guna-guna niki, adat niki dalam arti bahasa inti adab. Sasak niki saksa, terutama nih ngiring laksanan adab. Namun bahasa agama niki akhlak. Namun bahasa adat yang kemudian adab tata cara, sopan santun tertib tafsil. Nah ye mawina ngiring makin melaksana suawi manut pupuh atau tembang sanewa. Dilarang saking panilaran saking pembang serta tujuh mulai tujuh peninggalan leman para pengisir pemimpin pembaniki lawan bahasa langsung pada datu sirdoki guna seide lain-lain ring sasak sareng hangarse no ring sasak sareng hangarse niki di Pulau Sasak niki setendah hangarse niki saya jadi pemimpin. Misalnya gubuk niki makin lamun padukuhan teparan kawin kepala wilayah saderenge pun atau sasapune pun kados pengemban kerama senagara yang punang gelora iku pangarseng desa ika ngarse. Nah niki kalian teparan saya jadi pemimpin dari dalam desa Plonggo Dadi yang ini mangun aji krama banjur mangun aji krama beterus jari pangarseng niki. Nah niki satu-satu makin tegak aji krama niki aji niki nabi krama niki nabi. Aji niki tentu para ahli bahasa teparalus bahasa datu asal niki dari aji. Kembali abut para naji datu niki dengan datu satu ngaji. Ahli hukum dunia, ahli hukum agama, ahli hukum adat. Nah iya mawinan sangiring laksana tegaan sani makin lumiring pada tadah tiang niki. Mudah-mudahan sebagai generasi-generasi para pemuda-pemuda mudahan tak bau miring, selumiring telaah dalam pengiringan sama dan niki. Tuna sana. Tatane manut kang yugi. Tatane manut marang yugi. Sakeparan ngaji kerama niki makin yang terbaos di dalam ubud kare sorong serah haji kerama. Yugi niki tentu-tentu dari kesiapan belum ada yang matadah niki lumiring gadingan lambang-lambang makin. Nah iya makin saya tengirim paus saya jurning punang ubah karit li pokok acara Mile patut tinulate mile patut tinulate mulai tetu-tetu onang patut saya tengiring pelajari tengiring ikuti jadi itulah dijadi contoh Plonggo Dadi terutama niki tengiring laksanan punang adab lan tata kerama yang ada moga-moga dados contoh Plonggo Dadi yang sami selumiring makin saya tengiring laksana lonjok
manis harum manis ganda sekar nawa sekar lali sumiar ganda ning kasturi pangeran harum manis katepuh wangi katon madu derawa yakti kadwangin madu derawa sumiar kadung kasuri hangupuk-hupuk yayahing paturunan iya gamburang layung ada dia purwa kening wacana hingkang sayugiane kapiatur pariantuk raga jengan dik linilan hakna dewek titiang yasa didik hanya rios lampah ilungi yasa durung dewek titiang humangkat nuju yang krama luhung puniki haridat kalemuadian yang latri kanggo mergah tangi hidung gular gulir kang lungit wingit ronceng alangguane karungi tibaning hudan riris hapan yakti puniki bagas kada hingkang sampun katon kalintang mendung hiku pertanda hudan hingkang pacang tamurun jalan puniki dewek titiang yen kasih den dewek titiang hingkang pajang manjing marang sajroning ongtang sumadia puniku dan dia harap pengantos dewek titiang sane makin sikih wantah puniki kang bisa katur lajengipun dewek titiang hangantos pangandik kedawa sesampun teng andike ije kayun menjelakan punah pupuh-pupuh sane kebawah punah pupuh giris sane wau dadia punang pangegaring kapti iwak pangegaring wardaya moga-moga selumering dados pakiling sajroning punang pupuh-pupuh kasluntur dening sentor-sentor sane wau yang manut rahing sipating jalma muslim moga-moga dados punang abang kepaus punang tuladane sekali pangani banget juga sajroning pupuh sentor sane wau dados pakiling sakuwi ingkang jalma urip ring turbantane punika sekewanten malune terah pujangke sipating jalma muslim yang sampun katur dening pupuh yogyane hugi winales hugi dening pupuh magrib pidato niki arek waktu nek males segedi kan menjawab segedi arek misal dikican salam jawab salam niki mangkin dikicaning pupuh jawab pupuh niki manik nggih kewanten dagi pacang nyimbat sedidih ya sadidih hugi ya ngantos dawak yen jangan dikehi kapacang ngaruntuhang puniku dadia pekayunan jangan dike puniku mangga bisa dadia tambah-tambah puniki antuk dewek titiang sami puniki utamane ring bale penyakit corona puniki mangga kayun jangan dike mijiling maring sane kebaos hanak hidung puniku bang lagu keligayang dia nembang si oat niki ngandike wat kopit ngandike ndi ieu makin niki coba pikirannya hidup beliau kat menterena niki mugi-mugi sane bisa katur sane mari mangkin apantare pun pacang ngaturaken punang pupuh yogiyane jeung hadik pacang kepaosin punang kepaos punang pupuh-pupuh sane pacang katur insyaallah. Nah makin dicoba mudah-mudahan sa mustajib makin jadi tujuh nggih makin selumering jagi mustajib mugi-mugi
anjalin tias karawan wardaya sani sareng sami mugi-mugi dados pan kebaut punang mustajib punang doa-doa nede maring sang hyang Manggedunggal. Coba penbeliau ka menteri ini. Kidung hangrak sehing dina wengi jadi pengawit mak pengandikan iki hana kidung rakse dina wengi hana niki arak kidung niki doa-doa atau mantra-mantra barabasan yang pelungguh kekidungan niki rakse dina wengi jadi temargiang